لی کتابخانه کردی لستوکهلم سه بلگه فیلم ده درباره کردین سوویتا بر دهاتن نشاندان. کردبونا ازدیان، کردین گرجستان و کردین قرغستان. ده زنجیره یک بلگه فیلم ده روزنامه‌وان صالح کفربری روناهیه دخه سر هنک آلیین جیانا کردین کافکازیایه، کردین ارمینیا و آذربایجان، کردین گرجستان، قرغستان، کازاخستان و ازبکستان. گرجستان ولاتکی قدیم و دیروکی سر اردنگاریا کافکاسیای. ناو فرمیه و کهنه کمارا سوویتا سوسیالیست جمهوریتا گرجستانه. گرجستان جهلا روسیا، آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و بحر رشوه هاتیه چپر کرن. دناوان کردان ده کسایتین اکادمی درکتن، لیکولینر، نویسکار، روزنامه‌وان و هنرمند. بسایوان کردان پیواژویا پیشکتنا ویژه و راگهاندنا کردی گاوین مزن آویدن. اولور ولاتکی اوتونوم بو کردان هاته دامزراندن بناوی کردستان سور. کردی کافکازیه ازدی و مسلمانن و یک جه کشین کردین ازدی پرسا ناسنامه گلو ام بنتویا خو کردن و اولما ازدیه لی ام نکردن و تن ازدینه. یک جه بلگه فیلم صالحی کفربری دخوازه و آریشه گوتو بیش بکه و دیار دبه که نونرین وی گروپا کردبونا خواه انکار دکن نخواست نورن پیش لی دویابو ده فیلم دا باها دیار کرن که او آلی ناخوازه باخوه. دو 15-20 سالên dawî de li Ermenistanê behsa polîtîkayê tê kirin. Li gorî vê polîtîkayê hin kom û kes rabûne û dibêjin li welatê Ermeniyan neteweyeke bi navê Kurd tune ne kesên ku wekî Kurd têne naskirin jî êzdî ne. Her çiqas ev kom û kes gelek kêm bin jî gotegot û mijulahiyên bi vî rengî nexwasin piştî hilweşîna Yekîtiya Sovyetê bi dengekî bilindtir têne gotin û belav kirin. Piraniya Kurdên Ermenistanê ku vê gavê tê gotin hejmara wan di navbera 40 heta 60,000 kesî de ye li dijî vê bîr û baweriyê ne. îro li vê derê me sê fîlm pêşkêş kirin Kurdbûna Êzdiyan, Kurdê Gurcistanê û Kurdê Qirgizistanê me pêşkêşî Kurdê me Stockholmê kirin û rastî eleqayekî baş hatin spasiyê xwe pêşkêşî wan dikin. Kurdê me li her derê em diçin ku derê ji me re dibêjin em me dizanî ku li Asya Navîn û li Kazakistanê Kurdê me dijîn lê bi vê awayî nexwedî agahiyan bûn. Van pêşkêşkirina fîlman agahiya wan zêdetir bûn û ev jî dike ku em pê kêfxweş û serfiraz bibin. هرچند که کردین کافکازیای زمان و کلتورا خواه پاراستنه و حسکرنا وان ج کردستان را بیسینوره لی دیسا جی نراگهاندنا کردی و نجی دزگهن کردستانی او گرینگیا پیویست ندانوان کردان. او گاوکو بینر زانیاریان ده دربار کردین کافکازیا ده پیدا دکن به گمان او دبه جهه دلخوشیه. یعنی بوی اما سربرزیا به هیواشم که ام بلغا فیلمانا لکردستانیش بلاو بکرێتەوە لەسەر تۆڕی ئینتەرنێتیش بلاو بکرێتەوە بگا بە هەموو کوردێک یعنی هەست دەکەم کە بەشێکی ئێمە لەملا هەیە بەڵام ئێمە هەموو یەکین بۆیە هیواشم وایە کە کورد لە گشت دنیادا بە تایبەتی ئەوانەی کە لە کوردستان ماون سەیری یعنی کورد بکەن بە چاوی کورد نەک بە چاوی یەزیدی یان بە چاوی یارسانی یان بە چاوی جوو چونچە ئێمە لە پێش هەموو شتێکا کوردین کە هەرچیشمان بەسەر هاتووە لەسەر ئەوەی بۆ کوردبوونمان بووە ویستیتوانە ئێمە جیاوازکەنەوە ئێزیدی ناسنامەی کوردە بۆیە لە لای من کە یارسانی و ئێزیدیەکان لەلایەن کوردەوەش زۆر خراپەیان پێکراوە ئەوەش دوژمن بەکاری هێناون کە لە ئێمەیان جیاکەنەوە